Fl-14 ta' Ġunju, sitt artisti Maltin Cesar Attard, Vince Briffa, Austin Camilleri, Joyce Camilleri, Anton Greco, Pier Portelli. Dawn se jniedu flimkien għal pubbliku esebizzjoni fil-Mużew Internazzjonali tal-Arti Kontemporanja, il-Mikas. It-tema The Space We Inhabit. Id-direttur artistiku Edith Devaney qalet li dak li jaqqat l-arti kontemporanja hija l-istadina li wieħed jifli u jirrifletti dwar dak li qed iseħħ madwarna. Perspettivi li jitfaw dawl u jiprovdu introspezzjonijiet fuq saffi fis-soċjetà madwarna li qegħdin jevolvu jespandu fuq diversi livelli. Contemporary art is a reflection of the lives that we're all living, and artists are taking elements of our society, our traditions, our history, and distilling them into a very individual way of looking at it. Devaney qalet li s-sitt artisti protagonisti tal-esebizzjoni fil-Mikas il-kol stabilixxew reputazzjoni f'Malta u lil minn xtutna. Qalet li f'din l-esebizzjoni partikolari l-artisti il-kol ser iwieġbu għall-kunċett tal-ispazju modi uniċi fil-wirja li ser tkun mifruxa fuq 3 livelli tal-mużew. The idea of kind of the physical space that we live in and by extension place. Il-chairperson tal-Mikas Phyllis Muscat qalet li tittama li l-wirja ser tkattar apprezzament imġedda tal-arti fost il-faxex tas-soċjetà Maltija. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali u l-Arti Owen Bonici qal li huwa gburi li l-Mikas qed ikompli jikkontribwixxi lejn il-kultivazzjoni tal-arti Maltija bi pjattaforma li saħansitra qiegħda tisboq ukoll fruntieri ġeografiċi.